Maikanem Abilin. Tinapalapats, binilin manen ni Senyor Simon da Bart asan da agsarday amang sapol kadagiti rebelde. Banag ang nagpungtutan ni Doña Anita. Gaputa iti day tangar aramiden da. Mataktak lang ti trabaho da kadagiti negosyo na. Kabayatan na. Kalpasan apinana ni amin itong an. Winayawayan da iti nakairakadan na. Ngem piniringan da daytoy sa dain salog iti kuta da. Itagagayem. At 20 tuloy tinubela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. At kami, naukarkaranan tinaitali ka dagiti iba na. Sige, tungan! Tumaritan! Kat numalis siyang tibala ti paltog ko! Naggasat ka! Ikan ka iti gundaway mo agtaray. Sige! Mapankan! Wala pa! Aglamang dito ka sa magana. Sandak na makita dito. Adayon, ti pa kang nagang iti kanalbuong. Kaya't asawa na ita. Adayo ako kadamada. Kasano ita na itabi? Saan mo na makita pa inito nga? Awan anyaman na. Gaputa kasta, ti kayat ko. Anya? Gapu ka dagiti ado sugat na iti panang pampanakan ko ana. Nalabit nga ipataynan. Kat pagpiyestaan dagiti ayok ti bangkay na. Ha? Samaysa. Saan na nga amo ti pagturturungan na diti kabambantayan? Saan na nga amo ti dalan na amapan iti ayan ti amo na? Kasano nga ratitan? Agsubli tayon, ijay kuta. Eko, nauntot dagiti sugat ko. Sa dino ti pagturungag. Ayan ti dalan nga agsubli. Sino na kita? Agkapsot akon. Maulaw akon. Kumay kayo! Kita nyo! Nitong anday ito eh. Ang pweso! Tuman! Ha? Tulungan tayo! Nakasta. Pinaglibas yun itong an. Juan, ngampatsok nga ipatay ng dagiti sugat na. Saan na ang makalasat day dyan? Kasanan na makalasat? Saan na ang malasat ti ado sugat na? Masigurado makasta ti mapasamak, ani. Lumakalasat. Nasayaat na. Kasanon, may sagmak na ti kuta tayo. Di kagdanay. Saan to ang mapasamak ti kasta, mga ansong? Saan na nga amo ti dalan nga agturong diti kuta? Gaputad da piring na, iti insalog mi. Agpapanpay. Iti kanito ang makalasat. Kamagan tayo manen. Anya. Anay ko. Dagiti sugat ko, boss. Sana ba nitungan? Ang damot agas atum tumaram. Agimbagton da kita. Anay ko. Dito'y kapay lang, pasdek. Nasaysayat, no dito'y pasdek, ti pagpaimbagam. Aday bagakan ka. Amom ka de, no asino. Tinangaramid kanyak iti kastoy. Asino? Ni Ami. Anya. Boss. Impandag iti may sadiso iti kabakiran. Kat inrakadak iti punti kayo. Anya tinakita mi jay? Ijay ka diti kuta ti rebelde? Diya ka mo. Awan mo't makitak ako ta. Iti nangirakadan da kanyak. Dakakadwa na.
Wasig da nakaarmas. At damin paltog da. Aniya? Nakakaasya kiti nararamid ni Ame. Nagpapasan ang kugkog tarkanyak. Kalpasan na. Pinananak. Naimpaglakit dita nakalasatak. Sa anak-anatay. Anya ito ti pampanunutang nga aramidan? Ito naging bagak, boss. Sa pulag na dyan nga Ame. Pataya. Sayang nga talaga. Sayang! Anya ti sayang? Saan anatirwan da banjo kan pekto dagiti soldado? Anya ti kayat mo asawan? Insalaysay da kanya kinapasamak. Pinaltugan da ti dua a soldado ije kabisera. Agam sonda na tamaan. Kinamat ida dagiti dua soldado. Agam nakapaglemang at dagos dagiti pasurta. Anya? Apay nga minapaltugan da ida. Kaya't kung ay pakita kan iparik na ka dagiti soldado. Asanda ka sa pulan dito'y San Isidro. Anya? So, binilin ko dagiti pasurta. Ano at na makita da soldado? Patayin dan. Anya? Ya! Ya! Mapantay jay turod puraw. Kaya't ko tiyang pangin ijay. Ya! Ya! Mangiti! Kumamat ka! Ya! Ya! Talaga pagayat mo ito. Mahal dito'y turod, ma'am. Wan mang igmi. Among, naragsakak ko maita. Gaputadan ni Victor. Ngam, Anya, ma'am? napatpatagkan ko na ti serbisyo na ngam iti siya. Ni Victor? Soldado? Wan mang igmi. Kaya't ko kumamakita dito bagbaga na. Kayan ayat mo, ma'am. Yak mo't lata makita. Ito na minsan. Awi sumiti asinda, ma'am. Kat yamamong kada kami. Talaga kaya't ko makita dito agnagan iti Victor. Kayan ayat mo. Wan, bayam mang igmi. Awi sakto. Katyam amok to kada kayo. Soldado gayan ti kayan ayat mo, ma'am. Wan, mang igmi. Sipod uging. Dayta ka no ti kayat napagbalinan. Kat ita, natungpal. May san a soldado. Ma'am, sapay ko mata, ma'am, amok ni Victor kayan ayat mo. Kaya't ko makita. Mang igmi, agdiretso ako iti family house mi dito asyenda. Sige, ma'am. Layo na kay kanatangan. Inakitaan na giti agtrab-trabaho. Sige, Mang Igmi. Agyaman nak iti palang kuyog mo kanyak ijay turod. Awan na niyaman na, ma'am. Mabit lang, Mang Igmi. Ho! Ho! Ni Victor. Ha? Adda kaduan. Wan, isuda na kita. Victor! Ala, agtugaw kayo pahilaang. Tay naktulungan ni Nana Marsing ang mangisagana iti pagsasangwan tayo. Mabiit laang, Victor. Sige lang, Rina. Victor? Sika kaday? Wen? Siyak, Igmi. Kasano Ano kasta? Udna may sakan a soldado. Wen? Ay, hagyamanak no kasta, Victor. Ang mapay ngay ita ka lang pakita kanyak. Pasensya kan. Makumikumak. Isuadyak nakapaspasyar ditoy. Kat na kayo? Kumusta kayo dito Hacienda Alban? Ay, nasaya at lata, Victor. Kas iti sigod. Igme, at daman damagakan ka.
Nga, anya, Victor. Daami kan lando. Amom ka diti ayanda. Ame? Ay, tsaka mo, Victor. Alam no, may papankan ko na. Nagdakas ti napasamakan ko na. Ha? Anya tinapasamakan ko na? Sigun iti nakunan ni Ila. Rinamas dagiti pasurot ni Senyor Simon. Anya? Di may pagbagakan ni Ma'am Rina ngamin di na amuday ta. Anya? Sige, mangigme. Agpakada kami ni Tikadwak. Agkita tanto iti sa bali agundaway. Ato yan ti merienda, Victor. Lading ito kayo na. Ngamnas ka na mapan kami. Agsublyak to iti sa bali agundaway. Rilyara, Intan. Anya tinapasamak mang igme. Apay akil na at manaw da. Aqua, jak amo, Ma'am. Kalat mo ta, pimanaw da. At dan sa kanunang lipatan da nga aramidan. Basta mo ti, kuno ni Victor. Anya matan. Agsublin to kano iti sa bali agundaway. Ma'am, agpakadak mo tan. Namamok mo tan ti, kayan ayat mo. Natargayam. Mang igme. Sige, Ma'am. Nakon. Anya matan. Kailiw ko pa'y matngarot. Kalaat mati papanaw da. Anya matan ni Victor. Kasla di nakayan ayat. Kasla di nakailiw. Anya ti kunam? Sumalog ta? Wen, agkurang tayo iti abasto. Katnas ka na mapantaggatang. Sumabat tulangan dagiti lalaki inton makagatang tan. Manang, saan nga ta nasaysayat no damang ansong ti sumalog? Saan? Duatan amapan. Agpakada ka ni mga ansong. Sa bagay, talagang agkurkurang tayon. Sige, makamu ka kami. Sumalog mo't dagiti dadno malalagi. Tapno urayan da kayo iti dalan. Wen, mga ansong. Agtalakak iti kabalam. Da kayo nga rod kiniro sa timapan aggatang kadag iti masapsapol tayo. Kumustan dagiti sugat mo, tungan? Nasayatan, boss. Agim imbagdan. Awan pagdanagam. Tati namin nakamat ti doktor. Iso talaga nga agimbag iti husto dagiti sugat mo. Makitakla tayo dyan nga kami. Talaga patay, boss. Amangan no di mo kabala na patayon ni Ami. Hello? Ma'am Rina. Anya tinapasamakan ka, Mang Rene. Apay anagado ti plaster ti tabagim. Adda ka magayam, Ma'am Rina. Anya ti aramidam dito'y pasdag. Kaya't ko lang ti mangiliw-liwag iti kinaliday ko, Mang Bart. Isaan na lagip ko ti umay dito eh. Ngam, ganda ni dinak pastrakan ti gwardya iti gate. Ha? Ngam ko nakmat, iti anya aga po adinak pastrakan. Kwa, ma'am. Kaya't ko lang ang matiaginom iti arak. Taamok ngamin nga adot ti arak dito eh. Podno dahi ta, ma'am. Kaya't ko taglangoy iti swimming pool. Kalpasan na, aginumak iti arak. Sige. Sikati makamo, Ma'am Rina. Anta ni Ma'am Rina iti swimming pool. Inakyalahan iti inuman ng arak. Sige, boss. No bilang tagdamag manan, may papan iti napasamak kan ka. Di kalatan nagtagtagari. Apay mo't, boss. Nasaysaya at numamuan na tinapasama kanyak. Iti kasta. Agpatulong ka dagiti soldado kat matiliwan dagiti rebilday. Sana mabalin. Kagura ni senyor dagiti soldado. Ha? Iso di kalatan agtagtagari. Victor, adda ka mo't gayam.
Kung ani mamangada ka dito akin nga to apas at timansyon, iso nga mayak. Apay, adda ka di parikot? Adda na amwak kiniig me ija asyenda da Senyor Simon. Ha? Anja da ita? May papan kini ami. Anya? Auntie Ella, apay adi mo imbagbaga kanyak detoy. Nga anya? Ari namas dagiti pasurot ni Senyor Simon ni ami. Ha? Pudno ka di, Auntie Ella. Kwa Victor. Pudno ka di! Kwa? Apay adi yung imbagbaga day ta kanyak. Apay yung limit yo! Tapnoan niya? Tapno makipin natay ka kadakwada? Victor, saan ko akayat ang mapasamak ti kasta? Sa dino ti ayan ni ami, Auntie Ella. Ibagam. Victor. Kaya ko ang makita kang makasarita ni ami. Ibagam kanyak, no sa dino ti pakasaraka ken ko na. Jakpat yan adi mo. Victor. Ibaga nga ta ni Ella ti kinapudno, may papan kini ami. Gagayem, di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem, apilin! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring, John Ligligen. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Maikanem, apilin!